cilj večerašnje akcije i svih akcija koje će imati u narednih 47, 8 ili da kažem 50 dana koliko traje period lovostaja, odnosno mresa na plemenite, odnosno glavne ribolovne vrste, jeste da pokušamo da sačuvamo od nedozvoljenih radnji ono što čini osnov ribljeg fonda, to su matice šarana, soma, smuđa, ali pre svega šarana i smuđa, to su znači, kako da kažem, nešto što čini porod ribljeg fonda u rekama Srbije. Zašto su one bitne? One su nam bitne jednostavno da možemo da pošto gazdujemo ovim rekama, da gazdujemo na pravi, na održiv način, da iz reke možemo da iznesemo samo onoliko koliko priroda da. A matice su te koje polažu ikru, koje učestvuju u mrestu, koje učestvuju u reprodukciji glavnih ribolovnih vrsta na našim rekama. Mi hoćemo da ih sačuvamo od nedozvoljenih radnji, da ih sačuvamo od ribokradica i akcenat naše kompletne ribočuvarske službe i jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova jeste da glavna plodišta i mrestilišta na tokovima Save i Dunava sačuvamo od svih nedozvoljenih radnji. Dosadašnje akcije su bile uspešne, ali očekujemo da će biti još uspešnije. Znači, prvi put ova akcija u 2023. godini i verovatno i svih narednih godina će biti uz učešće još dve jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, to su specijalizovane jedinice za sprečavanje, borbu protiv ekološkog kriminala i za bezbednost na rekama Srbije.